Shubor nakaslem jong unongsan hima. Banyo aban penti kena hakabanya trailang kihima kishnong kitau khamtam kibadan hakijak hakapun hapok ka West Khasi Hills District. Men hakasngiba jong katayo ka border committee jong ka KHADC hakajengalam jong UCEM ka KHADC uba Titus Khan lapenlong ya ka jenga kenduk lang bat kinong yalam jong ki Southly kihima bat ki kle nong senchar jong ki Than Kapun ki bahap hapok ka West Khasi Hills District. Banyak peliu jengmut hakabayadai bat kamat penbet put penbet sam hapdeng ka jelam Meghalaya bat asam. Ya kene ka jingan lang lapan long Hatrisem Hall DC Office Nongston hakabana lor UCEM ladon lang ru uba Jambor War Executive Member in Charge Ilaka uba banjop pengrop MDC Karambrai bat kiwe. Ini kecing lang ipelong nagadaw ba nidon kini ke boundary committee. Arjing siang ila constitute dari boundary committee na do Islam arja ka tundai. Denre haka Islam arja aku ngila ikut ba ngini kenduk kini dikri sejak. Kibadai hari ni dijakar ba border. Denre nakadaw jo COVID-19 ngila pelong ikawi kejingelang tang haselong kabaya kenduk tang ki member nakalian jo di committee. Tingin pat yo kan nu meeting sisin ru ba kini dikri sejak. Deh, hari ini kesenam government tapat, di lakau citi sekini bakin submit, ya ki dokumen, ya ki mau nugi kuat kisah, ki map, ki bedai, bat uput usam, jom kini ki shinong ki hima, ki bahar apa ke border ke jumi. Kemudian ki jom south ki hima ki badai apa ki Kathan West Khasi, kita ke hima jengam, ke Norman South Imship, nanta ke Siangsi, nang tabat ke Nonglang. Kini di South Liki, Hima ki bahap apa ke Cipek ke Jumi ke District Council, but he don't do kishnong di bahap apa ke bengi orang kata ke area of differences. Lani ke badan hak kata ke tinggi kaja kaput, but ke don't do kishnong di bahap hakini ki jaka, hakini Hima ki bahap hak jing syak kentur put. Mau kerja situ, kamu kadang mau kita kicing sebab di priuk kicungi haborda dia kenduk sibun. Jadi tak ada nalor bangilak yo ingin ikut Islam di dokumen sebab la summit dah kini hima sangi ngimpat sugun. Tinggi dah kuat banyak kenduk markman. Dah jinggar kat jengki member jengki komiti kadu ibai seman tinggi iba jambor iba bajak tolong yukat bersih ham jengki komiti bak kiwe ki member ki bangi semlak banyak koilang angin pun de niwan banyak kenduk markman bagi ki klien sisa. Bak kabas kena kalau ba ngiyo ya ke jinge trelang ke jengki ngiyo ya ka cooperation ke jengki aga bagi summit ikut Islam bat kindang yai summit ikut Islam. Bak kawai ke bangi kuat bat keren dan isya iku bala keren dah apa ba uput usam jungi de uput usam jong ki hima. No? Bat ni kaput kesam jong ke District Council kari kaput usam ubangi pensyo bangunin kat kum uput usam jong ki hima. Tina tak ada ke jinge keren penbet put jong ke sarkaru kadai banlong kat kum hiput usam jong ki hima. Kata di kanong rim ke jong. Debat perskem dia kata i lumi ikut Islam pat min summit yang ka dokumen ka report kaba kani ke boundary ke komiti kan penkret balakum nu hapo jong leu benai min sa IT kani ke dokumen hak sarkar kenang baka jinge keren put kejungki pa jongki di arti di government kabot ke sarkar bagya baka sarkar sam ki hapan bs ki hapan sngap ya ka kaba dari komen kan ke hima kila pendiam di gidang terstangkat tu kat ini hima mau ba empala pendiam dan dunan dia di rekum ka kini ke hima liamsi itu kalau tempau sya kadang-kadang tujuki kila ada sambil baru di dokumen sedih dan bak hima liamsi pada nampaklah kam dadon kata jinge kaja apun jadi let's say kelak bandon kat tu kami buat isnong tiba let's say kisungyo jing mentoy na asam kia poi sya asam debat kawai ke jing ke bangi ngilap bangi aso makman kan kalau ba kidon kini kinong snong agini ki border ki badon ne ki artli ki epek tegani kini kawai ke bakasokar hapat simpiawa kamla banlong ba unong snong undan artli ki epek dari
un shim jing mentoy na ki artili ki jela di ban don be tang ko ki jela di hoi ko mga laong mene ba ya kani bentang ini ba ya keren bentang se keren hadir but gajing kabasno tenar kalau bahan ni isnong bodar ni di situ ba kidon ru kini ki perlok ki jumi ki perlok garo ki ba syong basa ki ba ki bun isnong ono la bun dati mo la bun pat dati tingri kiru ki penpa baik ba ki don gajing syania kabaskam ba ki kuat baik bandan hau pun usam jom ki hima ki ba hap gajing keren nabro arliam kalong gajing keren ka ba khuit bin siam ka ba mdan da kanono gajing gajing rahat la ni gajing kuat jubor la ni gajing la kanono ka badan gajing mut arsap ko ba mengi kasi kamu gajing keren ni kan ba Hingi yang kalau nongrem syuabat sisa ya kajing kam kajungi ya kan nongrem kajungi kabar pat ngin sawan ni gitu ki kriteria lani gitu ki nongrem di baka sarkar kabu apa yang sarkar melia baka sarkar sam kita kajing bomon begitu isnong jogi nok shok snong la kimon balik asam ni kimon balik share melia kita ka give anti polisi kita kawan hadir mereka berkonsen belum kan nongrem kan ni keren halo ga ikan nongrem Nongrem kejungi kalau ni periksan ya kejengkam kejungi ya kejengkam kata ka di nongrem ya ka banging samet kamu kam sngap ya ka baki pai ba ki samet dapat kaimot ki hema ki samet ngingi bis pelon ta tadi kami ka views kejungi ka views jong kini ki klip no sa namar kitip ka jaka po megele ya kam dei ka jaka jong sarkar Kejaka kadi kejong pat ba, kejaka kadi kejong klik no secara, kejaka kadi kejong hima, kejaka kadi kejong ikut. Tiga di ban snap kan, ya ka ba kini lompat kindo, try kita di pengesan lagi ikut sisia yang urusan.